ntagara akahumuro kace kahwa mbwe nkati tuyaganira niwe we bari munonga kureba TV West program tujeta simu ko mukasheshe kurugashaye mu kuseshaha ishatu niyo je twa tumeza n'urwakana kaburijo nduba tuganira habintu birumu emiture y'abantu ntunguka inkurakurana ibyo butegeki obuhereza nebindi mu studio mutwine mu meya wambara State South omwanjo mu mugabi hati ni meya wambara State South kana mu kutura mazima na turo mu mbara storm chimanisa ki ngo ibintu toko mbuza kaza kubanza kutesa mu kubuza ninga kwa gurumu nana bimanyi meya na kwakira wabare kwijara musi abo kutureba TV ibare nimbara musi amwena abanyambara n'abanyarwanda mwena abo kutureba TV yitunyamurungi TV West murire muta nimbendeza ukurikiza kurungi no kukuratira ibitorogamba mwebare ngoko nanagambire ato mutwakuba natura umbantu umwanya wo gonyini ibintu nanabimanye meya nyenda tugamba ibintu binyi muno so many issues concerning our city. First of all, service delivery. Ejingu tweji na nezindi zabene zombe kwa nangwa ataruma amasuko go kugira ngo zibasha kwasuna. How soon as in kushangana ujute chinte teka kugira ngo twine ka deadline ya project age kuba neki. Road construction. Yebare muno twine ngudo zemiringo mingi hari hezi twekora ubu witu bwa mara mubundi konke mpango mnonga eza usmide zitwahire ibitongore gukora izabantu batwire nebetombitaho ezitwiro hata masiko garoho nemuzireba zatungira ikishani kirongo muntu uri mu kuzimari iteka kabiriri ngo esandi birezi kusigara financial ya noreri yo nehende financial nuko cyakubi ukatoba yahirema kantu kake tukuza kuhendera kwezo kwezi ngudu zitaka wi ziyo nizo abantu abakora bari mu final touches no buntu buke munongo busagire bakacererwa kukamwe n'abashomene benerwe kwaso jinji echo kubaza buriyo wenjura bakekwasa njura bagaraka baye kwasa kuhindura line z'amasimu n'amashanyarazi agabene garabu myanya ebe abene bakorera mu myanya ejo konkani unko muntu kandi nko mutuze muri mbiga manka meya ebindi mbiga manko munyambara utwira auko takabeme uko yo myambara yes kana bunarga no bwa meya ni nyija kuba ndiyo wa bakacererwa eza companies zimwe zikakwata imyanya mingi umuntu kwata kore ngudo ezambara ntungamo kabare kandi utine capacity irikumara uri kureba utine mani kuba yabirebija kubarambura abenguto bajya ngo nizana baza kurambura mbara karakita zona bazekora bazereta ukirebo rebe cishani kirungi bakigira ngo hatore baza kabare bazekora bazitwara kabare koka at long last amheru gona umurumo gurigire mu bari no bakora at least cishani kirungi kwezi kumwe tuba nabahandi igiro bengu so kwazo zakwaze hetara zikwakaza ebicweke bimwe nibizako bere mwetara abo kuba etawuno utagikorire mu kagereka mu mwiruma ubushuma none ubongera nebindi byo so nizakuza mu matara gakwaka gaso kandi amatara this time ntenda kuzorera kimwe misho gaba amatara abo kubo kuri yano yishwa ababandize kora amatara bakareta amatara marundi gaya bita bamwe bahererekereyo ko bwagire kumara meza abiri bwatandika kongera bwatandika kongera tagarebaje substance koko wiro ntiteka tekana baza kutureta amatara marungi itawuni yitune yaka nibo kwagamba chamatara meya arweze tarizi zitutwire nazo izi kwaka mbuyo mutawuni byo yabene yakaci hate zimwe zikarara mutinda kumanya akati norganka otakchimaje ngo ine netaro muto ukikarutindaho abantu haho bakatahe ezifire zo zikarara zo naho wano tunga ma petrol station mbeno ebicweke mwebe mo mwirima ebino gurko kimwe kwake kindi kirire I don't know the plan for the city tuyantutebeka nisanka city kutunga sente zikwemarira tutiro mu budget age financial yeje itwaza kurengwe tarazona twazifunduza zona zagaruka ko tukatunga buremezi ezimwe bakaziba no borkore zitakwaka yes batteries abana batemba baziba
baziba. We have cameras around like but a camera with the street kid abana bakoragana n'aba scrap obushuma kamera ne kuyambaho kurondo wiba ukamukora torozo bundi kuka kamera tekuzibura mushu ikintu kikubura kugenda ngo abo kamera so bakaziba ezindi bazitomera ezindi kweza siskara kuka tutiro mu budget kuzunduza abo kuba state twatwagire kishani kirunje munonga abo itara ezeza bintu zaka abantu bakabashemerwa munonga na no bushuma bwakendera abantu barakugenda ne bahweza kuka mbwenu za siska so ndi cyecho konke ikindi cya kabiri nacyo ntwenda bakama bamashu na etarezo nezitu za mahanda meyi kuka ntwenda turebe nimwe nko kumuryaho kumwine kizimbe cyanyu murebe ke ngo aheru ni mu itara mwakoraki mwazitari buri muntu abina amaju abantu bakombeka amaju mingi go kupansa so buri chweka buri muntu yayasi hakwe nyenda gambira juri zino gendore umuntu ayati amatara zikashanka ibirori yakore yagiyo munakekereza amashanyarazi kandi kituretera compromising security so mbwene ntwenda kukitaho nkiteka n'abantu boda twembe esiyone yaki ntabwo tukantugira neze ngudo zona tuyentutera na government mura hatu nkora uruguto rwa bypass ruri mazima karango wakoze urugudo runogera ko rubatire amatara hona tukarebere esiyone tekabiri tebekini kandi tsede nyingi munonga ngako korugamba ko kutwaganira tutakizire mu studio ninga abantu bono okuba kuchimanya obushumankozi bubirekezo kucyakubye kitari yicyo ibintu byono kashangire ibonera konka turi ntugezaho nkabebembiza kureba at least ibintu bisiskire mwe byazo mbuteka etawuni yitu yakore wabari mnonga hariho plan ya beautification yeste kambara regi hatwa cyabantu bakore ngo utorero bateka mu twagurira ko kangabwe kona warebe kishane cyabireho nyine yo kurenda bagazeti ngane byoma urengwa hano benda kwakora permanent green batakanyasi bakore iki babyare nemeti nebini nkebyo. What about the beautification of hatu noreba ntabwo ni wakigambaje hatu norenga rwitoro tushowize sente nyingi zarenga ahubwo kuzibara n'abantu ngo batari batankaye umbunyazi ahitubira kamuri ahitubira ubunyasi tugarekere twataha katimba kukomera umuntu uri kwetegereza akamate kine kimuri akamanya teki niki konka akarima karabata mbone tombekire kwena ngo ibintu byo bitasiska ikindi tuyine of course town yambara tukinemo abantu abakinemo matungo no ikum town ushanga mu mpene ushanga mu mbuzi ushanga mwente aba so nabo bona tugeza aho riyari kureba ngo cweka habonera konka cemere kukikora twenka na no muntu norebe town eje esente nyingi ezibonize town ebizimbe byo kureba town sente za government abantu bakore town yabo hata ibyo bizimbe byo kureba government ine mbinga tishoro tutune White House tukagera ki abantu bine sente kandi ine n'abantu abine sente ezukukira budget yitu umuntu na abine sente ezukukira budget yitu ya government kati nke ya state house ninga nke yanje ya South Division nyine nka budget ya 6 billion nashoro izo mushoro gona gwire mwana mu mtawune bizimbe byo kureba tarabantu bakurenza ya billion zinga nenga babo kureba abo kuroma mahwira ababintu bayora billion igana na zinga nyonyene ka billion mukaga so ntwenda twaragana n'abantu still nabo ebe partnership nabo bongere kuboneza ki etawuno buri mutara yombeke abonezeho buri mutara yombeke abonezeho then etawuno yone basekora ki kugira ikishani cyo ngo kwagambe cyo ni ikintu cya part of planning emirunde mino shanga ngo nibakugira wareba plan runata ya plan wa state anyoreka anja 30 nyamtanga ni residential chokechi aha wano zumurti industrial this utori chindo amasho mwana ogera norebe bintu ngo kubyakwe biri but with time hati tukagira abantu ni inchera ndakuronde kinda ko survive hati ito brokers tugenda tugaha tugurita ka aha rucindo wano giroti
hati nyo ndanga kushara tuprot twanje so that I can get buyers hati I'm targeting man no chireba hati nyowe nagura itaka nirahango ifamu yana tureta gurira tusharamo buguto hati tushara turarake kugenda tanari kumata agenda agura acres barumati istweta nka estates zubakora umuntu nagura ishweka nka kabungu kona ningo ritarwona aguze nangu wo bunda sharankiga narigana o wagureji yata narigana na wagaraka koraki hatu wachireba twanyagura ehinduka slam automatically ehinduka slam abo kucwanyagura umuntu wateka no kwenda kugira machi akamachi hinduka slam amateka kakabire garuhu kuka riyari ni to mweste kaso twine ba plan bakabire barono bore batakumara a section agent ar movie kunka twine town agents batawn agent umuntu tashemerire abo kubambwe noreba town agent iza kusisika yona nefaneho tureba so plan arebcheka ahano kombekaho akabira roho plot zikwingana ziti umuntu akabire na shakarati abo kubeta n'akashaka nukwerashe nanakabungwaka akabe nahaza hamategura garukushagati obanaga kutukura bona mwene siyonegira ubuteka nko kubushimire kubana mugihe bayitoko hati kandi umushango nyo umushango umwingi ni tugweta itoba stickers abo kuba nizo twakubintu habura kandi wakubire nakore ikintu cyakachikora mbenda bugiye tukabire ntumukoti kuyakuriyeme tukabire ntwashenye nka politics mwene kebyo rebe abantu noreba abantu batere nduru umutarene bashenyenje yo muntu aboroga agiraki konka mwene otine cyo kukikora so ejengshobi eroho munonga umutawuno nkaheza kweta kuba kwatyo nenguto zibura ujo shanga future gutina na mihanda hati nyonka omwanya ogundu kwebembera okusura munonga kecweke cyakako hati skora sezo rukureza bakoreta umutawuno ezagire kamukoze aha mumbicweke byakakobe bicweke mu tokazite nogirabye amajwa abantu bakombeka bari batirana obumbire nkiri meya ningashike abantu wanyakayoje ntakizero ko mutawuno nkantahana n'abantu koza amataka ebyama ebizibwe byabiribiri kokata hinyijira nkabameya oburemezi hato bahango bunyi no mbicweke byetawuni na mizi nankayanteza mizi amizi gantahira toilet yananga iryo mu muryango gwanje ahabwa plani mbi hata mizi gona gerunda no bubushobora kureba kuba kombeka batyo uko abantu hagwira injura umuntu nabiyama amizi ngatahira amajuga abantu gaho ahabwa plani ejo mbi hata ejo plani kwe kubandi to kubasa kugira ho ruguto urwo kubasa kureba mu karakita nangwe kino cya karakita kina kikubasa kureba hata ejo rero abasalamu yabaki yabembanda no buremeza buhango umutawuno tukabiri emwe tukashanga byasisikire twekere konka ntugezaho kwenda ko bito mu nkora konka hamwe cyabasa aho kuba hakasisikara munonga kare mwe tukabiri ntukwatarira munonga ebicweke by'ubisya harwe yateje niyo plan y'itwini ebicweke bitakasisikire za rukindo ku nyakayojo hiyo n'ebicweke bicevagini kachika za ezezo kandi the reason why I asked this no gira these brokers are penetrating those yeah they are going there nibagura yamataka bo barya hakore sente koka we have engaged them na still enchiku ibirna tukubagambira ntwenda tutwaze tutana kubara yanje baturema ntuza kutwara abantu abakoze rebe y'umukoti amajuntu gashinga ntugiye konkese nebone at least omuntu ntira kukigambo kora tamwemwe konka ogira impact yiwatabonyense it's not about ruling for kandi nabwe umuryango we karime fumukani yo kuzimanya iyo bya kukikira abana be binyoro na memete zaza muri kukwatara so tawuneje nico turuho nico nambweno ntucyenda ku hatenka ejina yabone nogire tawuneje box zona kuzigarukira kiosks nintera abantu muranga bakuturikiza umuntu you amended the law no we didn't because they are back and no we didn't we are removing
ine na har nanka containers main bakiresire bacu and bitu nomanya ijo kagwerwa ka ijo bahezere kwenda enju iyo muntu akashu abira katiranto abaha nka group ija kweshengereza na handika nyo twari nonda kobe handikira town clerk state clerk kwabure ninga kwikirize ninga koko mbandi atko ba brokers harimo abantu abakugenda nibashaba abantu sente ati nyompereze sente nsitware meya kachebeze benga nsitware job naza kwikiriza no gukora no yombe batandikire muri bibo ba konka uguno murumo guturebere ugutushemereye gukora twarenga twatebeze town iki mbona abantu abine mu box bona tuyonza kubuye bona batahi banje yina babiri box niyo container kioski container muri buri kintu ekiriyo mutabone ekitashemерire ko bakirumo abo kuba the renters tweets ya kami samisho habiri hariho omwebembezo warugereho owekitini satu mwine meya tumwine ukamureba kemerere town egiyo na yakora did not compromise ebikube byabire bitoramo burofa bwona abantu babyera batebekana kokati turiyo tushishe cyakoze ubururu abo kuba kutugira kwira bamajya abandi babibaze ngo tubanze turinde ubururu butura kandi ubururu wakoraje etawune kabonera naho no basa kutunga bukukiraho abo kuba abantu bane barengo cyo kora no kora no kimanya koketa uni turiyare tutushemere kugira ke kafa ikajunde kawaho ngone politics yebare mnonga mu studio twine omwami Jomo Mugabi meya ahwambara State House turiyo tuganira ahambera yambara nka city na services habo ati icyo specific aravuga ngo niwe meya wa State House numukino ko ati State House yine irabwa mu Rwisi every time we talk about this at when kiyo ine mentindo za west main bridges Taso bridge Katete Kanyei ezintindo haro mu kuteka akati wayitegereza jemba air divided twina abantu obuseri tubakwataga nabandi washe Katete yanje tokumanya kama nze kushobora ortinda twatwina hakatindo kacheka Taso akwamtse n'abantu bakanyambire munonga kamusaba abakorwa mu irwa abakugira n'irwaro naki ako kakagere bugwereza kagenda agazaho kanyite urwakatete kuriya urwakarugangama narwo ejure kagwanyi rwagenda twasagazo uruhango urwakatete urwo ruyondureta ebizo namwe nahatrani impurira abantu bari bitebekanisa n'abantu kwenda kwesharinga nati polisi ubundi shemire kubiri bakushasha mbana ruguto rwakatete rwo nukwe turutiro mu budget tusima mbabitu ba parliament abarho hati kama shuto mu budget y'umwaka petrolomo na IPFs indicative plan figures esente ziraba council hata kibataramanyira abantu kibakugera hina abantu abayize ngo urutindo turum tochikurira abantu bamwe bakugera mbeno member witu wa parliament honorable Minimpaka akamangwe sentezi zaguma a budget yihangaze kuba reflected on works nkentindo kuziri nibagire kigwererezi nibazitwara busiya nibazitwara kabare nibazitwara nkai wancenga hata sente direct nizakura baha astekas 5 billion point something so esente ziri mu budget nizakwisha konka kandi echo tichikuru muno ni chikuru koka nabwo orutindo waza kurukora kuruheza to kurukora risande ndubasa kumara n'imyaka 2 uri no ukora orutindo tikintu cyorobi kurukora hata cyo kusoma budget echo tichi solution yo kuheza ekizibwe kitwine hati ekizibwe kitwine hati no kuba tundu izorwo rutindo ruro bichirme by'amabatika no ntamabatiko yes mbasha tunogera ntuza kukirizo rutindo turwiheho abantu bamara umwaka gona ningebere bariyo bakora rutindo batakurabo ntutekwa kuta obamanye tiyeze cyumanye aharubaju rwo rutindo rwo ruro kama nze ngarenyo design yabire kozere ukubariro kwabire kozerwe bakani benda kutaho rutindo ahwahiruri
nuko babiri babazire yes konka ko kuza kureba wabo umuntu uri kureba hari kwiyaho rutindo ukarukirizaho ukakatinga off abantu bakareka kugenda ku maremi yakeke ngo bayokore urutindo nga hatushangire icyo no kitashyikira hato rutindo ndiza kuzarubaje rwa ruriyahirwe tunduzo rwo ruho urutakuza kutwara sente nyingi munonga tuyemba ozone zuro turuhunduzo mbwire buke abantu basigarene bagenda bakombe ko rutinda arwaje naho reba diversion nozireba you have to divert the traffic then traffic continues so then as you are we are talking about the permanent bridge yes this time, yes permanent bridge and that is like to begin when this next financial year the Neta financial year Chibanga, netandiko kwa mushanju koko of course no kimanya kuza kutebeka bisakora kitoza kutandiko kwa munani ninga no kwa mwenda icyo cyuti incyangira ninga no kubanza yes tikwenda bas icyo kigomba je twaza kurutandika koko buturutandika hati ntwenda tukwateho sente tukorora urutindo ro abantu babene bagenda bakorora undaro hariho space mpango erikumara. You get me? So abantu batateka hati. That's what we have decided. Kanorengo nicho chiche. Nyomwazyo hajire minister. Konkabira riri na atambura ka minister wa weminyeto wa youth ya arabo umurebere. Ya konkecho tichikumara. Konkito ntebeka na sayitwine nka kanso no kora urutindoru urutwineho tukunduza. Mwana orebitu ya government ndatori bitucherereza. Mashino ogirangu wakwata ba engineer hato kagendo karona no wakwata abantu no basaru kasente konka amateka kubikiriza. We are trying to say kurunda no sente tukaba kunduza urutindo mukabana mugenda konka still ntwicwero rubanja no mushango itwenka kanso urutindo rukuzire ntukoraki no mureba tichikwereza no it's not tukabire twa planning konka kwika mwani chiri nko kwa ko inempare ya wejo juri ekaika kuchweka okaika kuremwa kushora yero mwempare kuzire mazima kandi bire nogereba nareba to kuna ya entebe kanise birembi ntushabo kusasirwa mutusasire konka ntuza kurukora hortindo konka kibire kibi abo kuba niyo nyine muharanje natura katete ijaka mbuga na yanja daddy ati impesente zamaje abo kwa navuga kilometers abo kwa abire nakosa amajuta genkumi 3 enkumina kuruka katete akisho mtamu hata nakosa mtware she challenged me and she's my daughter yanja to daddy give me when abantu bona abaremwe kuraba rutindorwo bakuraba nkabire noreba nyowe as a leader I be taking a blame. No we akubetari yanjye konka bo kushanga ngo ati ninye ndiyo muntebe kandi ninye ndiyo mu studio tikwenda kunagira abandi nizo mu nkito zo ndijo nzigambira konka naburi ngambira kikaba kibi stekanso you behaved mbenu kanso ekatwaza nkero kutura nka China ikaba hatte kumanye birka no sheta kumanya antiro haba aho kizibu ukayika kutinga okukinga rutindo ngo aha abantu riyare tubakora baho kandi otwire wono oreba turiyabebembeza yare norubanja rwitu no baba kushabona norubanja rwitu ya tukozere mu eshobora ntushabo kusasirwa goro tuteberwe goro yare goro eginyuire abaganda nibo bakugira hagire cyabo honka umuntu yafo wakabaka bagamba gutusinze twakumye bubi azani kirungi munonga okwikiriza because psychology egeno yita acceptance kwikiriza ngo embera ni yejo akako kugikiriza tanga kugikora yes now what about these other minor bridges zo very important mwana mutari kutura mustobero mazima mwana waragmana azakatete aragar kanyamta close to the hospital abantu mano itwe level yitu nka division situkubasa rutindo icyo batakubira yeah sincerely speaking kana riyo rwabe ruhorwe urwo rwabaki hato urwo bitiyo rwaki government tekukirite kutwicereza kwata sente zawe tukazita ninko kuwakubona biyokorase ninko kuwakuburinka father tokutahabye ni bwensho
niba yakubara mwenesho nakuba tukora you are prohibited yes kukoza ibiti tukakora urutindo konkitwe nko mushahozi tunkajomo no urutindo borukure ubucyato abantu bakora bo we have contributed something okwenyuma ku bantu bakora ibi kandi ikiziwe kitwagize entindo sikagenda nyingi mu ihanga tubeta kubatsa kushaba sente za Katete main bridge tukagaruka tukashaba ububye at first katubanze tungora uruhango as we fight for these other small bridges konka ziresero buhinza mutuma abantu bitu abantu babagambira ngwene batugambira people have talked about the leadership of this city kandi bashyikire because a city right. which is taken to be number 2 omwihanga ntino zona zirambira hata umuntu okutura Katete no shuti ninke kizuru it's as if you kamwe noro muntu yakunyagire onkizo beri yakushashora no shemerwa kandi sente kuturureheza kutururukora abantu barashemerwa konka really tubigenzereke I agree. Okay. Yaba munonga Jomo Mugabi Ogunmeya abamba State South. Niho yo natureba ubare munonga ati zabashaha ibintu necweka katumure ho kace rijagaruka bwa nyuma ka humura aka kace tugarukamo tuza mu kiganiro citu Targa TV West. Twagaruka kandi of course twazire mu kahumuro kace no kimanya so program kirisimuka turi TV Western Studio Vincent Mujurus no chitinsa Jomo Mugabe Meya abambara State South kandi turi tugenda tuganira state yambara norebe intemo we can choose to tubaza kugambira hokwe tubigamye ko twenda ko ngatwo kwija watunga umba birumu kandi hataganga kumanje tunobia you listen so nana tugambira ikintu cyemerere kita from the source aro protege bakweta sate 240 igiri yarwaje rikizimbe cyangwa mutawuno mechi bakweta ize view yes tirira mabati aza umbwiro bwensi yahikaho ko kwijana uremba rokwe kushako kikaho harebeka kubi ninka kasasoro mutawuno ebati umwanya guru prime nkogo abantu bibuze bishaha akabata bahemandwa baterekerera muco mundoma what is the fate of that land very yoha kanima mu kugira ngo kizimbe cyasha kubi ori yakiterera ngininga akiguza mu kibasa ninga atari aho mukahatororete okay mbeno mwanya ogo ni porote mpango mnongo nereba Bishop Wirizi ereba Mbaguta no mwanya muhango ni porote ya council ikiriye ya council Mbara State Council mbano kuyabireri porote ya Mbara State Council umbwire buriya ubwo kitinisa meya tumwini basharaho ngwe ebe developed bajombeka abantu bashaba kubashabire council yagigabira abantu abarukika 331 yes 331 members following which criteria bakadvertisinga bashaba kozo noremeya ekinaburuzantyo nanye ntwiro mutawuno manda mnote member you are not a member but others are members 331 naba mwena ba noshoto kota kizrawo biro I don't know kokara wasa kokabaru kada abantu bamani ebitongore yarmo za diocese n'urujwangi kasi cyo kiremire rukaba urujwangi aba bantu bishatu ashatu nomwe bakereherezaho n'abantu abatine capacity aruko basa atakubasa kombe baruma umutu bakabura bari mu bingi of course abo kushanga ikintu timuza kukigamisa kanwa kagufa abo kushanga ngo bakane bagabira mu State Council hato no wabiro shango bundi na bundi ariyo kweyero mu council na watunga chance bamuha mbona abantu bishata ashatu no bakari mwakwata nisakombe bakabatandika bashoroza una sente zikikala like 1 billion zikurenga na 1 billion bantu bakabashashura sente konka no wabira patine mwe no kombeka kwarema abo ko wabira patine kombeka kizimbecho akashabire billion abrinisha abasinga singa ukore baba bitambara mwe no bwire kubwahika cyarema kanso abiyabire hire ekita bahire cyapa
good enough ndi member ndi executive mwe mbumenya ki hat council yisha yabahe chapa ko kachemyaka 5 hate chapa 2026 nikiza ko mwana abantu bakama bacho ayikibashaziremo kiba kuteka hagiremo na leadership nsya hazamo committees hazamo abantu abakuru bo mu town bona babariya ba honorables abantu bona bintu so bwenu bashara mungu council ebahereze chapa chemyaka 89 kuyakubahereze chapa chemyaka 89 ningo kukiraho baronda bank iri kubasa eyombeka hata aba bantu bona ba members batandika kushashura nkai bank wakireba na nubwo utari kubasa akajuru basa kapansa banka bringa shi banke kashorozi nke bya housing kuba kubukora then sentence uryo konke cyo kugira ngo aba bantu bishatu ashatu nomwe bona barundane hata zashobora kuba zakireka 30 billion. So that's the problem with that plot. The plot nunje ryo mutawuni ryo munanga ebirekezo ntazamo bashuma nimo bakweshereka embwa zaramo embwe zo kureba zikagira mutawuni mani kibirekezo konka hata kinde cyabireho cyangwa nakushobora mujurizo amateka gakahinduka itaka ryona erya government tokubasa kuri singo mu bank tokubasa kuri gaba tokubasa kuri zinga hatariho umukono gwa minister munati kanso keje amataka ga kanso te kwemarira amataka umbintu shanaka wana uza kombeka konka so hata 240 echapa no bukira bekiriye cya kanso hata kanso bandize kushaborsa owa minister dach kubikiriza kuhereza ababa 3240 icapa abo kuba amateka ga government mingi gakawaho gatyo kanso ishitamediritaha twahogu ninga hatwaza korra hicho mwana government katahiteka tokubasa kosita karya government ryono kanilizinga ningo karpansa utabanze kutunga ubushobozi kuruka owa minister so hati nico kirizi umbindi so na hatu no bwo kubana uburango itakerirya no shanere bakwibira nkokwe but good enough na hataka kansogo na twaga secho warindire hii uyara economy 70-80% kureba ngo burita kariya kanso yona rine chapa tagatandika kufa kubi nkakarugabiri. Okay, yabari mnonga of course turiyo tutandika a new financial year omukwezi okukuwa mushano wako budget shumizo kindi kumanya budget imwe yanyuka kanso mbaraste hareveje yani katujya yihanga muza kutunga ki so like your prospects muteka cyo mwako ejo kugira ati twaba tukireyo mbarara neza kuba negirete kurugiriro okuturu kuteka projection zanyu zoreka bare mwe kutukubagambo bunda abantu batekatekera politics konka hatko kuzanka budget yihanga yo kamaze ngame nko wanje mbarara state south budget yihanga tino gobere mukunjira taro nanye ni nturo mu state south kakurikira amaze kugarikireho nakace enyuma echo kubanza no leta uno kuyahanga hireje ntuteka tekera nabaheru zabaharwe zakacika zanyakayojo mbona kubanza irwariro ryitu iribiriri eherese center 3 nyakayojo hatribire eherese center 4 batwire 1 billion ndaza kombeka amahe nibwa kombeka pepa wakayona yawire itakarkabar riche twagarrayo plans kwenda gukora kanyina ashatu zabira approved so hato mu financial year nyamityobora ebireri ehere center 2 etungire 400 million kujapa gradinga kuzahere center 3 zikorwa mu central government so eriraro cut us off honorable Mwimpaka member of parliament Mbarara State South nagarikana atunga billionaires zina gambira 3.5 point something izakatete bridge izo zaza irwaro ryanje eryanya mitanga here center 3
naryo ryatunga 400 million eriyo rero ntabwo utakashyire nawe where is that nyamutangari sinda siri karugangama hirwa warma twine hirwa roram haza nkati wazayo tinkiwo kuchondoza ninchindora beyo nkatore okutuombekireho maternity okuturiyo tuombe hiburi kimwe narunje muno and ndoda kusima abanyamutanga yinita karukumara so eriyo ryo ndiza koraki ndiza kundu Nyamitanga secondary school ebirine ebyombeko bitakumara ibyo namute tungire koke tungire 100 million it's money ndiko zakora then yo Nyamitanga primary itu nka south njombekireho abajuga bashomesa mukaga 6 abashomesa mukaga ishomero ryitu rya primary ware wa accommodating waraza abashomesa mukago burundu gumwe umwanya murungi munonga gurumuna tarozo gurumuna mizi gurumuna toire buri kimwe cyone no ba wakora so to kasausi echo tukitire then Kakoba Muslim has also benefited 100 million. St. Helens ishomero ritu rya St. Helens no manyisho mereri yine mu component y'amana twine y'abana batakuweza ishomero ry'amana twine y'abana no kimanya St. Helens no kwegunjira umwana w'umushiki kandi hari y'abana batakuweza urarabire no hamanyaje n'abana bo no bamanye yona mukanye rero umushiki wanje atari yo naza university atakweza St. Helens ekamushomeza so now iyo naryo turihire sente 100 million kuboneza umwanya wo so ko kuzakureba ureba mu budget yo mwako ureba ngo at least Mbarasite South twarengize sente nyingi munonga turi ko billion ikomeza kuza kuyamba kora ki so niyo ndebekana se yabari munonga okushobora hebyo bwire tubuka twiciririza kimwe okananyenzero ry'uko wahendera turukusibura bamba tureba webare okhendera kwanje ukukira munonga no kwatamisa umukuze town age tiyajomo town age tiyakachebezi town age tiyomuntu wena town ne yitu twenda n'abategekana batubina nito turiyo ntwebembera so tukwatanise tuombeke town age term byo butegeki ne yitu twenda term bye dini it's our town tukwatanise twenda echamu heru munonga ekitagamba hoki twena twatanise nimwe n'ubwana bwahanguto uburubura hamwe hato birekizo tukatwabweyerire twabutwara kampirinsa twabatwara kabare bayida wabanta twatwiri yacu tubagarira mu makagabo tugire twasangira abana bakabaki begire byo gukora twabagarira mu kabariki hato no bubura umuntu abo twaza kubuyora kokanisha batwatanise hamwe tukuzorembe rwitu abaranga n'ihanga ryanjye wabare munonga meya okuba nitwe kandi twaganira hakirako kurugasha ibiri ndashika 50 nzizagenda ziriyo nziba twatandikira shahe mwe ndashika 50 za bibiri zaza ku bibiri ndashika 5 wabare kwija azijo ntukusima ka TV West kandi wana tureba ntukusima hatugarikiraho twakire bisinsino program simuka ndashishana